thon thulor khom chung kuate chibai le vek ule kan video masalama khan khowela tlang sang ber Mount Everest lon chuak tu zingami Tenzing Norgay chanchin kan soito a tuntuma hian alon puipa Sir Edmund Hillary chanchin kan ron soile donani Edmund Hillary hi New Zealand tlang lon mi ramthar muchuak tu le mani nei chun po uilova midang ta na thil tha ti thin tu ani a kumsa kha zakua somnga pathum mei ni somni pakua khan Hillary le Nepalese tlang lon mi Tenzing Norgay te chuan Mount Everest tlang sang ber an lon chuaka khowela he tlang sang lon chuak masaber an lo ni ta ani John Hunt kai hroina hnuaya British Hovin Everest lon chua antum na antelve lavani kumsangkhat zakua somriat panga atanga sangkhat zakua somriat pariat chung khan New Zealand High Commissioner India le Bangladesh ta na thoka hei mai baka hian Nepala ambassador na achel tel bokani Hillary chuan secondary school lakal lain tlang lon hi nuam ati na tui em maya kumsangkhat zakua somthum pakua khan Mount Olivier tlang sang lai ber an lon chuaka hei hi tlang sang alon voi khat na le amassa berani indo pui pahni na athlen lai khan Royal New Zealand Air Force na chelin athoka Commonwealth ramte inti siak na Trans-Antarctica Expedition an nei tumin chim top chu kumsangkhat zakua somnga pariat khan athlenga chumi hnu deuh loka chuan mar top po athleng le a chim top le mar top thleng kop thei masaber ani tabokani hetia Mount Everest alon hnu hian Nepala sarpa mi puitan a in phalin apuina sa em thina mirin po a hlo pha hle ani athil tumlian tak chu school tam tak din te hospital changtlung tak din sakte ani Hillary hian choi moina anong na sa a athi nia po khan New Zealand mi poimo te an vui angin vui ani ve ani Edmund Hillary chu Percival Augustus le Gertrude Hillary te inkara kumsangkhat zakua sompakua July ni somni khan New Zealand khopakhat Auckland hantia chuan alo pianga apa hi Gallipoli 15 regiment ani a sipaya hian reilote atan hnu in hrisel lo na awangin kumsangkhat zakua som paruk khan ban ani a an chung kwa hian Auckland simlam tua khawa chuan kumsangkhat zakua somni khan an pema apa parsi chu sipaya tanga ban ani ta ka wangin chen na turam acres riat lai mai an pe a chuta chuan an chung kwa hian an cheng zui ta ani apa hian na sang a thok kwala journalist na te a thoka he na a tho nu reivak lova phei chuan an chen na Thuakau district ta news editor te ani ta hial bokani Edmund hian unau pahni mi pale meichia ane ani kumsom paruk ani lain an schoolin Mount Rupehu an tloa chumi tum chuan tlang lon atui chhotrana school kala lekhajir ai ma chuan nuam ati in akal zel na tur ni in a hrehial bokani khovel mun sang tlo kwal adu thua soifo thin boka hemi hnu hian Auckland University College sa chuan lutin an college sa tramping camp chu azom ve ngala amai ro chu kumsangkhat zakua somthum pariat khan mathematics le science lama harsat na nein azir lai chu achol san zui ta ani zirna aban san hnu hian na sang a thok kuala engi mo chang phei chuan khuai khoilam na a tho lop chang te po a om bokani kumsangkhat zakua somthum pakua kha Edmund tatana kumsin chi atlak takani Mount Olivier tlang an lon chuaka he tlang hi Oraki Mount Cook chimlama omani he atlang lon na hian thian thatak pahni Harry Ayres le George Lowy te charin thian tia soitur anei masak ber an ni hial bokani indopui pahni na alo thlen khan Hillary chuan Royal New Zealand Air Force a dil na a thelut ve a engemo harsat na aneya wangin adila tanga reilote ya ama bok ain nuk dok le a
a hnuwa a soile dan chuan sa khuana lama arin na suk thlek a buai deuh wang ni in a soi bawk ani Japanese ho Pacific vela an hran em awangin sipai lak run pui an nei le a heta hian RNZAF a number paruk na sipai pol long lian khal tu zinga atel ve a hnuwa chuan sipai pol nga na a an son le ani kumsang khat zakua somli panga khan GG le Solomon thliar kara tir ani a heta hian hliam na satak atur nge ani January sangkhat zakua somli pariat khan Edmund Hillary le midang te chuan chim lama Oraki Mount Cook an tia chuan an lona he mun hi New Zealand a tlang sang ber polani British tlang lon mi tele mun thli thlai pol te chuan Eric Sipton a kai hruaina hnuaya Mount Everest lon chua an tuma chuti ma chuan Edmund Hillary potel ve hlau mai hengmi te hi sangkha zakua somnga pathuma Hillary chuan azoma hemi ma kum sangkha zakua somnga pahni khan Hillary le George Lowy te chu British team tho Sipton a kai hruaina hnuaya an lo om to bokani hemi tum hian cho yu tlang lon chua an tuma Nepala an kalkong tur amina wangin an thul le ta a Hillary le Lowy chuan mapla pas chu kalpelin Tibet marlama kem hlui to tak an thlenga he mun hi ama atlang lon mi te lo ha chol na mun ani nge a kumsang kha zakua somli pakua khan Everest tlang chip lon na an kongrin berthin chu China sarkarin kum enge moza chunga khar saka Nepalero chuan kum khata voi khatemo voi ni chia kal aphal sak bokani Swiss tlang lon mi te chuan kumsang khat zakua somnga pahni khan lon chua an lo tum to a boruak a in thak na satawangin fit zariat vel thleng chau an lon theya kumsang khat zakua somnga pahni khan Hillary le Lowy te chu British ho huai hot Himalayan committee a chuan som ve ni in he an som na hi an pom ve ngal boka hanta chuan ti hian ziakin Hillary chu Himalayas vela en chin na an neya achak that ziale tlang lon mi ten an mamo anei that em thu te Everest mai ni lo tlang lon mi pol indin po a mitrangkai tak ni donin a hria ani an thil ti na apianga Hillary te chu mi en ton tu le te khin bera a man thin te an ni Hillary chuan Lowy nen boka an lon dun chu aringa ma se han chuan mi pahni in kop tur ming a pediat hlomani Tom Bardillon le Charles Evans Hillary le Tenzing te chu anin kopa tlang chip lon chuak tura thok chuak zong chu mi zali chuang an ni a heta mi zathum somruk pahni te hi puak phur an ni a mi som ni te chu an ma ni kai hruai turati an ni thung an bung roken ri zong po keji sangli zanga la ya ritani Lowy chuan kong sang te chu a endik ma sa zela vurtlang lian deuh le oi lai deuh te chu paltlang chi ani le ni lo te a thli thlai ma sa zelani Edmund Hillary te chuan khumbu tlang vur tam na le cheng che em mai chu har sa takin an paltlang theita he hmuna hian ria buk an han sual le te a hemi hnu hian muang chang a lon chho zelin chimlam tlang metar sang sari zariat somkua zeta sanga chuan atop nan an han chol le hloma meni somni paruka Bordilon le Evans te chu an oxygen pai a chian lo awangin anin hnuk doka an let le ta a hemi hnu hian midang zong te chuan chimlam tlang chip an lon chuaka a chip zaw zong hi fit zathum la yani hanta chuan Hillary le Tenzing te chu tlang chip thleng lon turina fui sau bokani thli le vur te chuan chimlam tlanga chuan ni chung zet ati khotlaya meni somni pariat chuan che chuak le in Lowy Alfred Gregory le ang nina ten an la troi omani heta hian fit sang ni zasari somkua metar sang riat zanga thleng lonin an chol le a hemi hmuna tang hian midang hian an trin san ta hloma Edmund Hillary le Tenzing Norgay te chau chuan tlang chip lon chua chuan tuma atuk zing alo ni chuan Hillary an pona abuta da chu ria buk pona khalvek hian awa hmua
vurin alo met khong uai mai ani hemiti lumnan hian darka ni zet hunan manga he a phei khok khong char ro to mai hi an han tilum le te a tenzing nen chuan an bung ruwa keji som pali nen Everest lang chip lon turin an pen chuak le ta ani atlang chip thleng tur hian fit somli zet mai lungkhok rok le oi pang paltang anga ya he mun hi tuna chuan Hillary step tia hriat ani ta nge anuwa Hillary azia dan chuan marlama vur le lung omna chuan rideu chor hi ka hria a adim thei ang bera in siam remin tlang chip lama chuan kan in no chhowe zelani tenzing po chuan dimte in min lo zui zel boka ka sheiken te chuan ka chek ri sok soka ril ruatlem beidon na nen khoya nge tlang chip chu a omang o ka ti vong mai ani ti chuan tlang dung marlama om chu ka mu thei ta a kan ding lama kan chung loka chuan tlang chip bial lai vurin a khu war vo mai po chu a omani reilote kan hrei manga kan han in kar kai le chuan tenzing le ke chu tlang chipa chuan kan om tawang maya kan chak em mai khovela tlang sang ber Mount Everest tlang chipa nge chuan kan om tawang mai ani ti in Edmund Hillary chuan aziak nge ani tenzing hian atnuwa azia danin Hillary hian tlang chip arab masa a ke chuan atnung ka zui mai zo kani ati khovela mun sang lai ber Mount Everest tlang chip metar sangrial zariat somli pariat chu jinglamdar som pakhat le chan ve khan hemi ta thian dun hian an thlengani atlang chip laya hian minute som pangavel hun an manga Hillary hian tenzingan a hreya keng lai chu thla alak saka he thalak hi alar zui le nge BBC ten an soidan chuan tenzing hian camera mangai lovani an ti a tenzingan a chanchin a zia na thungero chuan Hillary khan thalak sak chu adu hau lo lak sak ka tumpon min hnol zo kani kan pahnih hian kan omna hmun atanga hoi thla in arem lai chu thla kan lana sa em ani atibok tenzing a hian tlang chip an lon chuak ani ti hriat rengnan a chocolate ken a hnut chi a Hillary ero chuan John Hunt na pek cross lem chu a hnut chi ave bokani an thil tum chu vurtam takara chuan an hlen chuak theita hrama an mi hmu masak le ber chu lowi ni in Hillary chuan kan thil tum lian tak mai chu kan ti hlo tling theita ati ani hun reilo te hnuwa Kathmandu an let le chuan Hillary chu night commander ni na pek ani a hanta po chu night bachelor ni na British Empire 10 an hlan bokani kumpinulal nu Queen Elizabeth trulal lukhum khum tur chuan thom ani lian em a chanchin bumi te bengver zong takpo ani party sang hruai tu mi somthum pasari lai te chuan somna andong hloma Mount Everest lon chuak te po chuan somna lom om tak mai andong ve a Hillary le Hunt te chu night ni na an hlana tenzing Norge yero chu Nepal khua le tui ani awangin hlan ve thei ani talovani George medal an hlan ta zokani Nepal mi te choi moina sang Star of Nepal chu an lal tibuvana hne na tangin tenzing Norge hian adong bokani kum sangkha zakwa somruk khan Hillary chuan thon thualar em thin vurmi yeti anti mai chu finfia atuma he athil tuma hian thangavel hun mang tura a in be seilain thasom don lai mai a buai pui ta thunga yeti chungchanga chuan engma finfia na an mulova an mu chun ero chu an niak then khat chawani heng an niak mu po hi ram sadang niak angai ani zui ta bokani expedition an nei lai hian Hillary hian yeti vun ni om tak mai a hona he athil hon hi an endik nuwa savom vun le kel chi khat vunani ti finfia ani a nuwa chuan Edmund Hillary chuan yeti ti hi kan soyang em a hlau om hi ani lova
thil ti thei tak le chak tak anga an soi thin te hi ngai ruat na mai ani ti in a soi zui bawk ani Edmund Hillary hian chawi moina tam tak adonga Mount Everest an launch wa lomna voisom nga na a chuan Nepal sarkar chuan Golden Jubilee lomna nipa formin Kathmandu khua le tui ni na alo hlan bawk ani hetiang chawi moina hi ramdang mi atanga dong masaber ani nge ani kumsa khazakwa somkwa pahni atang khan New Zealand poisa chenga a chuan alem a chuang kai tawang maya mihring damlai zinga an state hruai tu te ti lova chuan bank nota chuang masaber ani ama du thlan na ngein a lekha puan hnung lama chuan Mount Everest ain Mount Cook chuan tir ani tabok ani Edmund Hillary thanem ngaina awang hian New Zealand sarkar point du sakna tam tak le mason na tam tak andon phap tabok ani Edmund Hillary hian kumsa ka zakwa somnga pathum September ni thum khan Louis Mary Rose chunupuya aneya sial rang a hring tiang devin afapa Peter Hillary po chu apa hnungzuin tlang lon mi ani Mount Everest po chu kumsa ka zakwa somkwa khan alon chuak ve boka Mei sang hi pahni khan Peter chuan Everest lon chua voisom nga na pualin an lon chuak le bokani hemitruma an lon chua hian Jamling Tenzing Norgay fapa po alon chuak ve nge ani kumsang ni pasari April ni somni pahni khan Kathmandu a trip an nei lain Edmund Hillary hi che sualin atlapal hlau maya New Zealand an kir le a hospitala da lu anita a hetatang hian ama po chaklo chhovin January ni som pakhat kumsang ni pariat khan lunglam that lo na wangin aboral zuita ani he aboral na mun hi Auckland Hospital ani a Hillary thi na hian mi pui a thongin an ui ema New Zealand Prime Minister Helen Clark phei chuan Hillary thi na chu New Zealand ta na chan na nasa takani ti in a soi hial bokani he channel hi lo subscribe la khongain min lo share sakla thon thungai nom tak tak kan ron da zel do na ni